cái hàng này ngạc quả bằng ong mò là đã đón nắp đèn trong phi bạc bệt ya cái này video bà ong bà o bon palat cái serum bon palat cái skincare routine te ngan ong ya phi ba phim day ban order ya cái products baru pila ban sedang basic products untuk mo lada phi day ki beginners te pila ban sedang mo suki na tambah pila ban build pad ya kini serum na ta kini serum bon ta ya skincare routine jompi ya kini produk sebagai pen yang ne kini produk sebagai pendom kam sudah. Hello, kembali lagi baru kita pai ya kini video sajian priang saya bahai pi jalan dengan channel te lada talk sen gua nang kong wan pi kini video le priang saya bahai pi jalan dengan channel iba suciang te gitu ada support yang ana ko support le gua jo comment gua even send gua support yang ana ko ble chi pun ya kijing support yang pi ya dengan channel yang ana de even send yang ana le so ini video tem mentah kesini ngan keren dengan tim kasih ngon ada donjing baklai eru wanam teriki kilaban comment section atau penbet yang kijing bakla jonga kenang bahas ko video ngan laban penbet mai ko kijing bakla jonga kilaban comment section dengan nonton selain dengan video ngan like batch of match dengan video te hakan video kumbak yo I hakat thumbnail ba pen EP syakha skincare products banget pendon kam te hang ne ngadon ni katu ka ni products kam na sya use man la ka por kini products kita ngapen don kam ha ka dor kmat jonga te kini serum na ka ki sunscreen na ka ki moisturizer mo te tharai lada pet ki videos bareng jonga kila yo I ba kini products ki banga depan use nga sya use te ngala depan peni ki kato kan ki products mo ki banga pedan kam ha kini ki video bareng ru te lada pi wan ha sen ka ban kong hang ni ha video ru lada pi kwa ban tip syakhan ki products ki ba ku no pin pedan kam ka ban ta skin bedong ki la ban pet ki video bareng te hang ne ngadon ki kato kat ne ki skincare products mo ki banga shay pendon kam na kapor kini ki products ki banga thet dara lot nga thet biang thet kini ki moisturizer banga pendon kam tharai pula yo I hang ne kat no tiu ngal ada ban pelot ru tharai pula sngal thu hi hadu kat no sngal tanah kini ki moisturizer te lada pikwa ban tip company amo te page yang video hadu bakot madam skip yang video hang ne ngan batai shua mo shaphang jong une dot anki moisturizer ngala deban batai pi ha to ko we ka skincare vlog ru ba kini ki moisturizer banga shade dan padon kam khamtam ha ya gitu ki badon oily skin ngaru badon oily skin te shade padon kam daun ne dot anki moisturizer to ki badon dry skin ru pila padon kam te la da pila man persangoi ki products te ki ba oily skin ru pila padon kam ya gitu ki ba dry skin ru pila padon kam light no tang ya gitu ki ba very dry ki ba long dry palat te pila ban choose te ki be ki moisturizer te hangne balai ngasngal tanah de dot anki moisturizer mo te hangne ngala de ban perlot bun hagine ki tube kumba pila yo I hangne ne bangadang sudah ban order mo te balai ngasngal tanah de ne moisturizer na mar udon yakine ki ingredients kom ceramide and hyaluronic barrier repair moisturizer probiotic and rice water te tharai pila tipi ba kini ka rice water mo ka yarab haban pen glow ya ka sne do ka jong phi ka yarab haban hydrate ya ka sne do ka jong phi ban pen ya ka sne do ka jong phi te la da phi wat kom ne kini ki moisturizer pila da ya ne do anki moisturizer te tharai pila tip ba balai ngas na tanad ha yo ne moisturizer na mar ba utong lightweight ha ka sne do ngan penting ka sne do pe yang ne pila yo I tharai
long sup bahaban blend hakas ne dok kejong piru long heavy re hakas skin kejong pi long light hakas skin te kawe bangas no tenat ha namar ba long light hakas skin nang tapat tu airu ya kineki brightening effect mo namar ba don ni kineki ingredients kum ceramide nang tapat hyaluronic acid balaban pen ya kisne dok kejong pi na tiang jing terkong te ngala de ban batai pi ya uneu dot anki moisturizer nang tapat ngan yai cha kawe pat te hangne ngadon uneu Cetaphil moisturizer ru te hangne ngan ya thu ya pi bale ngapadon kam Cetaphil moisturizer habang ngadon oily skin ngadon oily skin tabang ngapadon kam ya uneu moisturizer hakapot lang bale namar ba hakapot lang kasni dok kejongi kalong dry teh nadangi don oily skin ru bale namar ba kret palat te sni dok jongi ru kalong dry kat kum ka experience jong aken ngan batai phi ba ha ka potlang kasni dok kejonga kalong dry palat te nakata kadang ma pedon kam down ne Cetaphil moisturizer uneu moisturizer ulong moisturizer ba bha ulong cream ba bha na banta kito ki badon very dry skin, very dry and sensitive skin pila ban pedon kami ya uneu moisturizer ma te hangne uneu moisturizer Cetaphil moisturizer ru pila ban pedon kamo dry to normal skin lada pidon dry skin ru lada pidon normal skin ru pila ban pedon kami uneu moisturizer dry to normal sensitive skin dan itu ki badon sensitive skin kumbang don ki bakaliya nga sensitive kamot ayu sensitive kamot ba lada kasni dok kajong pi kalong sao kalong dait kumto kalong boy kumto long dait kumto te kalong sao kumto kalong terkhong kumto kalong ba terkhong palat te phila ban pedon kam kum ya une moisturizer te une moisturizer ula ban hydrate hagas ne dok kejong pi kumba sao kumfra kanta te terus ni lada pikwa moisturizer balong very moisturizing hagas skin kejong pi pina ban order ya ini moisturizer na Cetaphil te gitu ki badon very dry skin pina ban badon kanyo moisturizer nang tapat next nang tapat mentangan ya sya sunscreen mo ngadon hangne ngan pen iya pi ki katto kat ni sunscreen ba ngadon hangne ceramide and vitamin C sunscreen na Dr. Shed te ngadon hangne mineral sunscreen nang tapat ngadon hangne ceramide and vitamin C long lasting sunscreen te hang sunscreen kane kade ka ceramide and vitamin C sunscreen kane ka sunscreen kadai ka sunscreen ke bangas nyo tanad ha ngam kan mang shu kat no taliki bottles bangala deban use te harai plus nyo thu hi hadu kat no mas nyo tanad ban pedon kami kene ka sunscreen te phila ban apply kito kiba dry skin ro kiba oily skin ro kiba normal kiba all skin type phila ban apply kene ka sunscreen ada pidon kino skin type ro phila ban pedon kami ya kene ka ceramide vitamin C sunscreen na Dr. Shed phila yo ibon bhat videos kiba ngala de ban keren chapang kene ka sunscreen thara plus ya thu hi hadukat no ngas yang tenat ban pedon kami kene ka sunscreen kito mineral sunscreen babon hi kiba long white kumto mo balong le kumto hadian ma phila de banta tengam kwa banta sunscreen ya kum kita te hangne ka tho ba no white cast very lightweight on the skin tangba ngala de ban pendon kam te kadon hi kene ka white cast mo te kadon hi kene ka white cast mo te ngam kwa ban recommend ya phi kene ka de ka mineral sunscreen na Dr. Shed next hangne ngadon ya kene ka Dr. Shed sunscreen he te kanero kade ka ceramide and vitamin C long lasting sunscreen dengan batai pikun lihat balenga sing tanah de kade ka sunscreen hakapor banga thet nong kong ya kade ka sunscreen ngam long sing tanah ha ya kade ka sunscreen namar ba ka long heavy content hakas ne do jonga namar banga long ngadon oily skin te
ngam singang tanat kane ka sunscreen tang ba haden kat to kat le por pat nga la sedang ban singang tanat mo la sedang ban long habit hakas ne do ka jonga te hakapor bang le yeng ngadon ar banai nga sa ar banai shishnong shameng halaya te ngapadon kam tang da kane ka sunscreen kane ka ceramide and vitamin C long lasting sunscreen sha meghalaya te hapo ar taligi banai ngapadon kam mo te nga snail thu ba o kane ka sunscreen te kalong ka ba best hi na ka banta ka swing beneng hamek halaya ro te ada pidon oily skin very oily skin te phila ban skip ya kane tamba ya kito ki badan dry skin phila ban padon kam ya kane ka sunscreen ceramide vitamin C sunscreen long lasting sunscreen kalong heavy kendir hasne do tamba da phila blend pat kalong very smooth kalong smooth bha kasne do te lada pidon dry skin phila ban padon kam ya kane ka sunscreen best bha ngala da ban padon kam che mo te nga tip nga sia thu ba kalong best ya gitu ke badan dry skin te phila ban padon kam ya kane ka sunscreen nang tapat ngala da ban batay phi kane ki sunscreen ro te pe hang ne tharai phila yo I ba nga padon kam bun ha tharai la lightly southly bottles bangala de ban penlot te kine ki sunscreen na Dr. Shed banga padon kam te nga shed ban padon kam shane hakapor bangala exercise kumto bang step te sesnong pat nga shed ban padon kam kumto barot sni na do step hadong net na padon kam ya kane ka sunscreen te menta ngan keren syapang jong kane ka serum te menta ngan keren syapang jong unew serum vitamin C serum na Dermaco company te tharai lada day ki subscriber berims phila yo imo ye kito ki skincare products jonga bangapan syapang jong kine ki serum vitamin C serum te hangne ngadon 15% vitamin C face serum mo te lada philong beginners phila ban sedang 10% vitamin C serum mo what jump sya 15-20% serum phila ban sedang na 10% vitamin C serum te ngadon hamne atli botol spek kane ngadang sudah beru de vitamin C serum mo na Dermaco te ngala daban pelot ya yaw new bottle ru te hamne nga order ka new bottle te tharai phila tibba balenga sing tanat bhai kane ka products te lada ki products ke bangam sing tanat nam order shu mo te kini ki products ke bangam sing tanat ta kadawa thet beng mo ndala lotro te hangne ngadon 15% vitamin C nang papat ngadon hangne 20% vitamin C tada don no pdeng jong pi pompat dep page gitu video bang abatai chapang jong vitamin C serum phila ban lek ha ka skincare vlog phila ban page mo baleng ha ban padon ka me ki 15% 20% ngala de ban batai hang to tem ngala de ban batai chapang Dermaco vitamin C tenga don hangne plum vitamin C serum ru une vitamin C serum na plum ru de uwe ne ubangas no tanat ha banta ha kasne do jonga te une udon 15% te phila ban sedang na 10% te phila ban build up mo 15-20 unta te phila ban ta unta te ngadon pilgrim vitamin C serum ru hangne te hangne ngadon pilgrim vitamin C serum ru 15% mo te hangne ngadon lightly kini ki company mo Dermaco nang ta plum nang tapat pilgrim vitamin C serum te kini ki serum bangas ngatna dhaban ta mo vitamin C serum ngala de ban batai mo ya kajing don kam jong vitamin C serum benefit jong ki vitamin C serum phila ban page ya to skincare vlog te hangne ngadon niacinamide serum niacinamide serum
lada pidon pores, lada pidon oily skin, lada pikwa ban control mo ya kato ka oil ya kato ka pniang ha ka dor khmat ka jompi te phila ban padon kam niacinamide lada pikwa ban control ya kato ka pores badon ha khmat ka jompi ru phila ban padon kam niacinamide udon bone bha kine ki benefit small kumban pan bright ya ka dark spot jompi ban pan bright ya ka pigmentation pan light ya ka pigmentation ka jompi bone bha kine ki benefits na vitamin C serum ru na niacinamide serum ru te phila ban padon kam vitamin C serum ha ka pon step ha ka pon net pat phila ban padon kam kum niacinamide te phila ban padon kam ha ka pon step ru tambah ya kito ki ba dang beginners mo ki ba dang use ng kong kinegi serum te phila ban sedang na vitamin C serum te hang plum niacinamide serum nang tapat Dermaco niacinamide serum une u plum niacinamide serum ude u favorite jonga une u plum niacinamide serum ude u favorite jonga ude u serum u banga pendon kam harapor ban first time te haduk mentaro ngadang singal tenat bed ya uneu serum te uneu niacinamide 5% face serum ya kito ki beginners mo phila ban sedang na 5% te ka option ka ba bahan ka banta jompi phila ban order ya uneu plum niacinamide serum namar uneu serum u Del serum uba best hang ka banta ne do ka jongpi te phila ban padon kam ya une u niacinamide serum na plum brand te phila ban padon kam kum Dermaco ru tamba une pat udon cheap person no te kito ki beginners phila ban padon kam 5% niacinamide serum na u plum te hang ne ngala de ban bataya phi shang jong niacinamide te hang ne ngan pen EMP alpha arbutin te alpha arbutin ru ngala de ban pelot bun bhaki bottles mo thrai lai sautali bottles ngala de ban pelot te kane kade ka empty bottles na tapat kane pat kadang don hang ne te ne alpha arbutin ne uneu alpha arbutin ngala de ban batay sa to video tharai phila yo imo ni gito ki bampat yo iru phila ban de ka to video nyarab hana bata pigmentation dark spot nang kapat eki ban ula ban pen light ban bright akas ne do jompi pela da pikwa kum kini serum phila ban padon kam namar uneu alpha arbutin udon tang % te kta ya kas ne do jompi tela da phi padon kam ha sen ka ban kong phila ban du patch test hang ne phila ban du test hang ne khnang ba phin tip mo ka long kum no ha ka skin ka jompi long bha ne en ban apply ha kas ne do ka jompi te hang ne ngala de ban pan EFP alpha arbutin serum nang tapat ngadon hang ne yaw neu suganda serum ru ude usiram ubangas na tanat habanta tamba ulong expensive ha tharai khat sans pa lani khan reus pa chi bottle kumne te udon tang lai pheu ml hoi tang lai pheu ml te khat sang khan reus pa te mo te tang balada thikwa ban order ru lele mo une usiram ude usiram uba best bha nakabanta jong pigmentation te hangne ngala de ban pelot kum ar bottle kum to tangbanga switch part na change part sha kineki alpha arbutin minimalist neo suganda serum udon 2% alpha arbutin 3% tranexamic acid 2% acetyl glucosamine 5% niacinamide bone bhaginegi ingredients badon hangne kum alpha arbutin tranexamic acid acetyl glucosamine niacinamide bone bhaginegi ingredients badon ha uneu suganda serum tela da pikwa
tangu wave serum mo la ban padon kam daw ne nama bau don nice na mai ru don alpha rubitin tranexamic acid ru te phila ban padon kam hakapor man met bat hakapor man step te hamne ngadon yaw ne deconstruct serum une serum uyarap na kabanta gitu kibadan fine lines hakas dor kmat jongpi telada pikwa ban apply serum na kabanta jong wrinkles fine lines haka dor kmat jongpi pila ban choose ya serum kum retinol and peptide serum retinol and peptide serum telada pikwa serum na kabanta jong wrinkles and fine lines te pila ban order deconstruct serum te uneru udon 0.2% te pila ban padon kam ito ba beginners ro pila ban padon kam namar udon ne ka concentration low concentration no te pila ban padon kam te action te retinol hi ngala ban ong ba pi haban padon kam tang hakapor men retinol no te padon kam tang hakapor men nang tapat po men stepat pila ban padon kam kum vitamin C serum no te ngala dep ban batai sha phang jong retinol ro nang tapat nga klet ban pad EAP na klet ban pad EAP ya kane ka wake sunscreen mo na conscious chemist nas nga tanan habanta ikane ka sunscreen na don oily skin te kalong sud ha hakas dito ko jonga naman na shade wat ko make sunscreen balong lightweight mo very lightweight hakas skin tengan padi EAP hangne ulong kum no pe hangne chemist sunscreen sunring na te lada pikwa ban thed ya ka sunscreen balong lightweight ka skin ka jong pila ban order ya gani ka conscious chemist ya gito ban dry skin ro pila ban padon kam all skin type pila ban padon kam pe hangne kani ka de ka texture jong gani ka sunscreen no white cast kam don ya gani ka white cast no te ka ka way ka bangas nga tanan ba ka fresh ha ka snedo mo te ka don ya kani ka ceramide complex mo ceramide ingredients no tapat milk extract olive squalene te best ha nakabanta all skin type te pila ban padon kam conscious chemist sunscreen ro nang tapat tharai ngala dep mo ban batay hangne balay kini products ki banga shade ban padon kam ki banga singaw tanad ban padon kam te lada pidon jingle limo lada pidon question pila ban comment section ki products ki bakum no pikwa ban use nang tapat pila ban comment section nang tapat sakali nga ka banga tip ngan yale kan bala ban yarap ya pimo te pila ban comment section nang tapat lada don ki points ki banga miss mo hamne te nyatu yang kenang bahaka way ka video ngam laban improve no te kubleshi bun ya piparo kiba page ya kani video ba subscribe ya kani ka channel la te kubleshi bun ya te keep supporting, keep loving and keep motivating no te kubleshi bun ya piparo ublay ka kuya pi bani ka yung ka sem ka pi te ngin say kando patha ka way ka video. Bye bye, take care and stay safe.